Ako na to baka. Ako na talagungan. Hintay, Andres. Hintay! Manigan itong subsublituin ah! Awanin, Andres. Ay tambayan ta. Pinagyan ng tikabayon. Matsak-payag. Kanyata di nga tambayan. Akit ka sa nang orat pa may anta, Andres. Tajibalay. Ape, anya ti kwenta tajibalay, Andres. Awan baak. Katak-takyak lang. Tan. Andres. Naglambuis pa naman eh. Hindi mas uminom. Nya. Naimimas no adati kakawil na tirabi baak. Mas kay-kayat ko pa lang mit uminom kaysa dati kaw-kawilan na, Andres. May bagam lang ata tawang kaw-kawilan baak. Hanggo kailangan ti kakawil. Damit ti left and right ko. Pairot kin palokay. Sa bagay, may aday tan baak. Sanay kabutin. Amo may di college na pare, daklas ko nga babae. Nagado ko to na kin nagadulis ana. Iso na dismaya so adikit agarin. Ni kita magiduwa nga mutalang pare. Sugayan madim kay tagasawa na. Bigat pagkadwa naman. So kaya pare, isla dalag shota. Tapay ti may isa, kaso nagpigsama ang lit na. Baklan sa mo ni Baak sung madi makasasawa. Unay naguyaw kan. Mali mo siguro pare. Bagbara Ako lang ti babaya ta. So pa ya, kapanan taman suda nga duwa ta pagtripan taman. Sige pare, pagtakam na kita ka, kumyapot na. Sige intan, na may pagtripan na kita, duwa nga tarkaw. Sige pare. Ay, apo, paglami isa. Hoy, duwa nga mo talang, apa niya kukanya dito oy. Nih pre, kumyapot dan. Apa ya? Agtong-tong kami lang mata. Apa ya? Nga problema yaw. Nih pre, lumaban Andres ha. Tao say. Kung kondit lang ata pare, naging uuyong lang. Pumano kay man ti pistumay? Pistumi tayo tayo. Apa nga palisan na kami? Andres, hamo nga sumsumbatan na kita. Nauyong nga kita. Kita mandituran eh. Kasla, kumagat ti tao. Madyak mabutin ka nyata kita bak. Inya ti yara rasasyo dito. Pumano kay dito yun? Mintan Andres, pakatirahin nata kita nga duwa. Kita may tatunan eh. Nagungit. Mati, dito ita lang. Kanyata ating taga. Nih pare, nagungit Andres niya. Tapi na kaya na. Siya bahala pare. Andres, kasi pang snip. Ako na to baka. Ako na talagungan. Mintan Andres. Mintan. Madigan itong subsublituin ah. Ah, kita tarko dali jay pare. Ano ti, tudugutan sa likod mo pare. Awan pare. Kinudkod ko lagi kimot ko. Ang utab. Pangsitan. Kung langit na niyan, kung nipagdating kasi ka. Imbaga lagarod kanya mo pare. Tarkok agad nga duwa. Ay na natin pare. Una pare. Badi na makasubli agad dito yun. Awanin, Andres. Ay tambayan ta. Pinagyan ng tikabayon. Matsak-payag. Kanyata di nga tambayan. Akit ka sa nang orat pa may anta, Andres. Tajibalay. Ape, anya ti kwenta tajibalay, Andres. Awan baak. Katak-takyak lang. Tan. Uray na dito ah. Amo nagapay-bait. Pisti sa bahan ng Andres yun. Tumakki lang. Agpakadwapay. Bakit? 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 Apaya, nakapikpik sa tangiwa mo. Inapada kami, bakit? Bak, ikatoy. Apay, sino tinangapa kinyayo? Ay, duwa nga duldog, bakit? Nga nalastog. Tapos, paltugan ta kami, pay. Nakuyuyong dan. At dinuda, taba pa lang tayo, men. Sige ulit tan, Andres. Narigat eh. Baka mapaltugan na. Tsak pa'y nakasawa. Sumurot ka, alangan mo baybayan tani bagat ka. Sige nga, Rod. Nga po, di na kami pamabaybayan. Sige, hintayon. At dinuda tata. Di sirok mangga bakit? Sige, hintayon. Pakawanin mo ako. Sudah gini bakit? Kita man ti uyong da. Awan, siyak pinakalastog dito yun. Nih pare, sablita, tapi kadwa da. Nagiyab da pa'y kadwada kaya duwang mo talang. Supaya pare. Nih, tartasan pare. Hoy! Si kayo, apay ngayon apay yung nilakay ko kinibak. Nalastog kayo ah. Apay, paraanan nyo ditay. Pumano kayo man? Nih pre, pungat ito yun, alado tagay matoy.
supay apari, baka ipabarangay na tapay dito. Ara, pumano kayo ditoy? Nasaan? Urahin nyo pa nga gayabak ti barangay? Ana, Andres, naguyong na talaga ni bakit mo yan. Si kang tumag gamin, inawis nakpay lang gamin dito. Nay, abi siya. Sana ayos kinakintoy. Apay gamin niya, ti kukwenta to baragyar, tapay ta kumapingawan toy. Tan, Supay aparay. baga lagarudon, pumanaw tatatay pay. parpakan nyo! Madi kayo subsubli dito yan! Intan, tara. Ayos Andres, nabutingan dan. Supaya ba, nagparta na itong maray, kasla kabalyo. Kita man, nagpartag na pa yung tumaray. Sige, taray! Si kayo nga duwa, nagdakkalang kayo nga takke. Tarakok kayong tumalagam. Si kanto man yamin Andres, manaki kanto man yamin. Okay, ag-shoutout kami man na po. Mataduti ag-60 rin na po. Thank you. Okay, mangruro naman in first place. Eva Banji Sacro. Thank you, idol, sa star. Maraming salamat po. Okay, kay Danilo Pita again, nag-sense na naman. Salamat, idol. Okay, kini Sir Macmac na nag-send man tista rin. Nagyamang kami ha po. Thank you. At kay Elton D, nag-send man ng staron. Thank you ulit. Yuhuu! Okay, kini Sir Nel King na nag-send man tista rato rin ha po. Thank you. Kay MJ Bruhel, salamat sa star, idol. Okay, kini Choose Label. Thank you sa Star Idol. Kaya mo, hindi pa bilang. Okay, shout out tayo na po. Tugyanan tayo kay Gerald Ancheta from San Vicente, San Manuel. Tarla. Okay, Marivic Campo ng Gonzaga, Cagayan. Thank you, Idol, sa panonood. Shout out din kay Maria Teresa Alcoja from San Vicente, San Manuel. Tarlac ba rin? Shout out sa'yo, Remas Molina ng Candon, Ilocos Sur. Shout out din kay Teng Rantayo from KL Avenue, Montecara Village, Ciudad ng Makati. Okay, shout out abo kini Ninyo Sumawang Junior. Shout out kano amin nga family Sumawang dito, Gimba Nueva Ecija. Ha! Shout out din kay Rain and Kyle Shawarma ng San Vicente, San Manuel. Tarlac again. Okay, shout out po kay Estrella Bahada Soriano ng Isabela. Shout out din kay Apple Soria from Cyprus. Okay, shout out po kay Sir Ariel Bermejiso. Oh, ayan, na-shout out ka na, Idol. Mati ka reklamon. Shout out kay Celerina Benedicto from Sayang City of Muñoz, Nueva Ecija. Okay, kini Sir JB Arsadon. Shout out na sa family Arsadon from Tumawini, Isabela. Shout out din kay Elton Cinco from Alicia, Isabela again. Okay, thank you po kay Madam Jonalyn Alombro, Tapan TGNG. Shout out din kay Jenica Ramos, DJ from Alfonso Castañeda from Nueva Vizcaya. Okay, kanya my idol, kay Nit Valencia. Oh, shout out kan. Di ka reklamo na. Shout out din kay Alicia Mayola Gales from Bacoor, Cavite. Okay, kay Josel Aro, shout out kanyang website. Oh, na-shout out kan. Shout out kay Sky Apilado from Brunei. Okay, shout out po kay ni Raul Mangaliman ng Baguio City. Shout out din kay Bar Ruben Antalan Gabaon from Batang Victoria, Tarlac, Batang. Okay, kini Sir Michael Lopez ng Bigan, Ilocos Sur. Shout out din kay Yam Sudario from Nueva Ecija. Okay, kay Madam Nancy Cubo ng Kingdom of Saudi Arabia. Galuwat katag na nain, Madam. Shout out din kay Leticia Inigo Butay from San Nicolas, Ilocos Norte. Okay, Joshua Nasamla ng Nueva Ecija. Thank you, Idol, sa panonood. Shout out kay President Directo Punsoy from Calgary, Alberta, Canada. Shout out din kay Corazon de la Cruz from Santiago City, Isabela. Shout out din kay Jun Aqua from Lawak, Bintigan, Quiapo, Nueva Ecija. Shout out din kay MJ Luis from Denmark Island. Shout out din kay Eduardo Laya from San Fernando, Pampanga. Shout out din kay Romeo Santa Maria from Lawag, Pangasinan. Lawak pala, Pangasinan. Shout out din kay Digna Regualos from San Jose City, Nueva Ecija. At shout out din kay Renny Boy Galanga from
San Andres, ka-Andres ko. Alright. Taga Hindi Victoria yung malip-lipatan na po. Subscribe sa YouTube channel may GNG TV. Okay, maraming salamat Salamat po. Advance Happy New Year. Love you. Mama. Chup chup.